Yabla el Consel Charlie Mariano kay esta pa pendiente na Comelec N-Bank el su caso de disqualificación. Mas que asía sa la desisyon el Comelec Division 1 favor na mag-respondents del kaso. Asugun kun Mariano hindi pa final el desisyon del Division 1. Si Mariano Yabla relataw na caso de disqualificación con el 8 mga kandidato konsehal del Partido Liberal durante el periodo de elección del pasado año. Por causa kay convicted según si Mariano na kaso de Batas Pambansa 22, hindi mas kwalifikaw para kohre na posisyon de konsehal na Distrito 1. To tell the people of the real score, after I lost initially, lost the first division del Comelec when the first division decided to disqualify me. So we elevated the matter on appeal by way of a motion for reconsideration to the Comelec N-Bank. Pero asegun kun Mariano ya sabi ele kay ta precura mo be el mga respondents para decidir de fronto el Comelec N-Bank con el de su caso. Taroga según ele que favor para con ele el decisión del Comelec N-Bank el ora ay asya sa la desisyon na di su disqualification case. What the Arcilla Law Office filed about a month ago was an opposition to my motion for reconsideration. So si man grant ko nakal opposition el Comelec to my motion for reconsideration, it will fast track the resolution of the case in the Comelec N-Bank, which we are hoping will not happen because we want the matter to be deliberated very extensively in the Comelec N-Bank. Pero en tal caso man sigun hindi a favor para con ele el desisyon del Comelec N-Bank, kapas ele para lleva con na Korte Suprema. El continua sigun ele imbisti na kaso mientras tiene pamaga legal manera. If the Comelec N-Bank itself will rule against my interests, then definitely we are prepared for a final appeal to the Supreme Court, which is the final arbiter on the matter. And I will respect definitely the determination of the Supreme Court. Si Ablaman disqualify kumigo, based on the Comelec decision, I'm ready to leave. But for the moment, and until such time, when a decision is reached with finality, I will continue to serve the people of Zamboanga. I was given this mandate, and there is no entertaining any notion of either resigning or abandoning my post. I shall continue to serve the mandate given me by the people. Mientras tanto, por medio ng un text message, ya confirma el election officer del Distrito 1, Attorney Stephen Roy Cañete, kay pendiente pa na Comelec N-Bank el disqualification case di Mariano. Asugun kun Mariano, el cosa claro aura amo kay nueva final desisyon para kita con ele na konseho lokal. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.